For the sake of Akonana Wopa Atsana Song, Honorable Kennedy Akumpreku, God has revealed to me to tell you this evening. If you want to be a president in Ghana, take me, Agradaa, as your running mate. Evangelist Patricia Odro Cranton adodo nanim ne se eye na Agradaa na se mama part wode nsem bi ababetu eye edwana ne nsem wode abeto abonten eso no wuchi mana che se Nyankopon na eyi ede akere no anase yada na di ede ama na ohu ne se eye MP for Asen Central Honorable Kennedy Akumpreku ohene Agyapong ebetie no na wode eye ne nsem no ebeye adwuma pan edia ene ne so ade hu ne na da so enyina ebetimi abemu ede amano sede ese na efata odefo migidi yese wahu baby a mekeka ede eko na sede mu amuni no Honorable Kennedy Akumpreku ohene Agyapong yehunu se na nsen wode ne nsem ababatu edwana se wadan na di ede ache Ghana ni wiase afa na nyina ewo ni tirimupo ne pepa wo se wo beso mo man Ghana na wo bedan odo ede ache wo man na wadan nneoma ni ewo mayi mu na wo mayi etimi afa ne ntoma pa efra na wo mayi ababe ye krabehwe esanse wo hu ne se enkrofo binom a wo mo MPP amanyoko no mu na wo di wo man no so nneoma ntimi anhyeda ankoye amfa mo man no nanso wono de woda ensu eyeden ewo mu enu ntinka wo manfo no ebegine di na wo mo betena se no betimi ede wo mo kokomuti akwa akotintim de amano de a ene na jeso nko no nso so no ebetimi ama wo manyi se de ye hu yetimi etu kwan ekwa ama hodo so ekokoye adwuma ewo honum no nkasa akwantu ne nkasu ebetimi ayeden etwa na ye momu no nkankofo ababa baye mayimu through tourist site ne de keka ho na yensu yetimi enya sika yensu yetimi ede renovate ana say yetimi ede ama wo man no mu na ayeden adane na eno na that was last week no emu no delegates no ekokoto aba edi yi enkrofo a wo mu esusu se wo betimi agina ede ama MPP amanyekuo no se Frank Atuni 2024 abato no emu na ekoko wi eche na chese papa Dr. Mahmoud Bawumia vice president wono enedi kan na Honorable Kennedy Akumpreku ohene Agyapong wono to so mienu na yera Alan Kwadwo Chematen ono so to so miensan ne no wo mo maka edidi so na wo mo ede ebaye na mentime wansi bi anase penchen bi kakra ekoso nam so ma Honorable nsem bi tudwa ka se chese ene showdown bi ebekoso eno na anko yamfa mo de na kwapie mu wo disciplinary committee ni de keka eho anim na Evangelist Patricia Odro Cranton eti chese se de nneoma ekoso no na woni nyame ekompu ni mpu no kobusa nyame se eja sebio wo bei wo pepa se wo betimi ayeden abo wo manyi wo wani wone ho na nneoma bei anana monto bei na wo susu se wotu a ebeboa ene se de Nyankopon ene ne kasa ye no na chese hu ne se we die otwafufuo ma na tonkwem Nyankopon de to nanim ma na se Nyankopon bedan na didi che ne se Honorable Kennedy Akumpreku Agyapong ebetimi anya Frank Atuni no ede agina on the ticket of the MPP the New Patriotic Party ne dia ene na gise wo fa wo no Evangelist mama part no as running mate wofa no se ne running mate eba ne sadia ene ni so ade hunu na da ye so ene de wo hwehwe ni nyina ebebem enti no Honorable ensem a ye ma me edekoto Nyankopon nim no de oda na de ede che no do form yenkotie mama part ensem no emfa embaye ba ye beto aso for the sake of Akonana Wopa Atsana Song, Honorable Kennedy Akumpreku, God has revealed to me to tell you this evening. If you want to be a president in Ghana, take me, Agradaa, as your running mate for me to support you. Famina mi mo wachiri dom. Yabefa kunyane one time. For the sake of Akonana Wopa Atsana Song, Honorable Kennedy Akumpreku,
God has revealed to me to tell you this evening. If you want to be a president in Ghana, take me, Agradaa, as your running mate for me to support you. Famina mi mo wachiri dom. Yabefa kunwane 1 time. Order for any said a mama part then some not to Jano Naja say, any say, ya one rabo, ever so media a president or a my gun and Moody was so one fan to say a running mate. Now one supporting 1 pian because no mama pass no dom or cassa, jai. Any said ye yanko for poor ever no because ni be away be and be a person when they won't know a nipakra or yes I didn't tennis or sabe forward no. Say running mate dia and then I say and one on a cunyano when ya edi ewie a enisa na and someone wodi to dwa na dodo na say na dey wo mai ye nya nkrofo asebio wo mo adwu okrampo no ene da asen na ye benya eni so hyefuo mienu ahane ne mu mienu de moti akonya no so ho no na ne meeting koso krampa na ne atwede mo de abobo eye eso ewo ho because ba ko ne ba ko anko eye adwumbe nkrom a ene na chese entokwa ne besi na dodo na so ka se da bi o evangelist mama part upon 419 sika gari a wo ye eni se nyamedwuma wo do hu awuram no ni nyina amwa nti se politics ena apese won fa hu nhyem amanyosem na na ewu ntimi mfa so na ntimi ye Ghana sika na wo mfa mbunkam Ghana sika no emfa eye eso eni comment na de making kan eye mienu miensa bi ede amamo na yatoa eso YSL de eba was saying it is where now you are taking your 419 or comfort wasn't enough. Fake prophetess isn't enough. Now you want to enter into politics. You even commence by issuing a fake prophecy. Anyways, politics is where your lives belong. Criminals and media what they ever ye and no who ne sem ni akomu no wentimi anya emfaso bia amfa mfrim wo ba nya memu na konim so betimi de ye counseling ne emergency ne de ka ho atimi anya sika na nso so na ka me akwa koye se wonyaye nso who ne say this time around the ne won fa ne tinu nya de enwura manyosem because who ne say ho na sika na ye den ewo ene ma nso so de ye nhye damfa enioma bi nsa ensusu wo mo nti ene mema ne ta so sika ne de momoma wo mo sa edisie nti na je se ho ene wodi ne sika no eye den eko na eno na wo chemu se enya wanwa because eye ne seso saa ena wo mo ede wo eye amanyosem kwame dia wo de eban wo say making mockery of God na just ohun ne say eye Agradaa se bi odi nyame eho efel pan eye KOD ede wo de eba wo say Miss Agradaa has lost her mind completely and wono so ne de eno hu ne say ye enhoma ne bi ayeden atoche ewo Agradaa anase ye mama evangelist mama part se bi esoro honum enu ntine ne wonhwe no ntoto ne nyoma eye na se enei evangelist mama part etimi ka say wo oni nyame ekọ enkasaye anase nyame ababa be kan sem bi ede atwe no se de eye kwame eka say o meki eye mockery of God nyankopon so se de atwero ne se no se nyankopon yensi na twetwele ne nipa wuguo no enoa ena wutwa na eye mama party kire mu anyame na ada ne de ede akire eye no se wono ena eye honorable Kennedy emfa no as eye running mate no or kan in a jovial way anase wo kan na ni breso na edenti ena sebio eye nyamidi no etimi yefo edema ebinum ma wo mo asebio wonim pefe se ade ya wo ye ya na se djuma wo die osum a wo sumi enye nyamidi ena wode eye adwuma enso so no de nyamidi no na aye den abrabra so eye because of say oye so merciful ana say ne humobro no edoso ana na doye no edoso ebuso ni grace no eye sufficient e de emaye no ntini ye betimi agina adom ni emu na ye de edi eye ensemuna na ye begina adom ni mu na ye de eye de ye pe eye anam ene say de we ye honorable ensam no asi e de aba no we de ochiame anim asem eka wosenana wasum a enti ene honorable asum a se ne wono abetie e wasopam ye se asopa we enche asem etie enti se wono ankasa no wo betie se wo befa se wonfa wono ankasa entem na mama part na ni a wo pese wonfa enkire eye amanyosem mu no ana wonfa nwura amanyosem mu no
Wosha ne botaye ene den eden na wo hwehwem ne den na wo pe ne den na wonya nso so a ebeti ewo mayi mu ene odofo ensem no comment no na wo de aba besum yen like videos na share on all the social media platform na eso follow yen ewo your IG page ene all the social media platform no eso media ene ekuya sikapa makram.